lentsweng la modimo le sa etseng diphoso. Re bala bukeng ya Daniele kgaolo ya boraro, mme re bala ho tloha ka temana ya 13 ho emisa temaneng ya 26. Daniel chapter 3 from verse 13 ho emisa verse 26. Mme yona e baleha ka tsela ena. Yaba Nebukadnezare o ba bohale a halefa a re ho tliswe Shadrake, Meshake le Abednego. Banna bao ba tliswa pela morena. Nebukadnezare a bua a re ho bona, lona Shadrake le Meshake le Abednego, hleka le entse ka bomo na ha le sa sebeletse medimo ya ka, le sa khumamele setshwantsho sa kgauta seo ke se emisitseng na? Jwale he, ka nako eo le utlwa modumo wa trompeta le phala le harepa le sambuke le pesalterione le simfania le dile tsa kaofela, ha le khumama le rapela setshwantsho seo ke se entseng ke hantle. Empa le sa khumame le tla kgelwa hang seboping sa mollo o bohale, mme modimo ke ofe o tlang ho le lokolla letsohong la ka? Shadrake, Meshake le Abednego ba araba taba eo, ba re ho morena Nebukadnezare, ha re a tshwanela ho arabela letho tabeng ena. Bona, modimo wa rona o re o sebeletsang o na le matla a ho re lokolla seboping sa mollo o bohale, mme o fela o tla re lokolla letsohong la hao morena. Le ha o se jwalo, o tsebe morena, hobane re ke ra sebeletsa medimo ya hao, re ke ra khumamela setshwantsho sa kgauta seo se emisitseng. Yaba Nebukadnezare o tlala bohale, sefatleho sa hae sa hlonyetsa Shadrake le Meshake le Abednego, a laela hore o beswe sebupi ha supa ho fetisa ka moo ba neng ba sebesa ka teng mehla. A laela banna ba makgotla a hae ba fetisang ka matla ho tlama Shadrake le Meshake le Abednego le ho ba akgela sebuping sa mollo o bohale. Yaba batho bao ba tlangwa le dihempe tsa bona le dikojwana tsa bona le dikobo tsa bona le diaparo tse ding tsa bona, ba nto akgelwa sebuping sa mollo o bohale. Mme ka hobane taelo ya morena e ne le thata, le ka hobane sebupi se ne se besitswe ka ho fetisisa, batho bao ba akgetseng Shadrake le Meshake le Abednego ba eshwa ke lebatama la mollo. Ha ele banna bao ba bararo, Shadrake, Meshake le Abednego, ba wela ba tlamilwe sebuping sa mollo o bohale. Yaba morena Nebukadnezare o tsieleha, tshoha, a ema, a bua a re ho baeletsi ba hae, ha ke re akgetse batho ba tlamilweng ba le bararo hara mollo. Ba araba ba re ho morena, ho jwalo? Morena a bua a re, bonang, ke bona batho ba bane ba tsamaya ka hara mollo, ba lokolohile, ha o bonahale tshenyeho ho bona, mme e mong wa bona o bonahale jwalo ka hoja e le morao wa modimo. Yaba Nebukadnezare o atamela pela molomo wa sebupi sa mollo o bohale, a bua a re, Shadrake, Meshake le Abednego, bahlanka ba modimo o hodimodimo tswang le tle mona. Yaba Shadrake, Meshake le Abednego ba tloha hara mollo. Lena ke lentswe la modimo, e se ka modimo o ka lehlohonolofatsa. Re a rapela. O halalehile modimo, ha o ya fetang wena ka kgalalelo. Lefatshe lohle le tletse kganya ya hao, dirafime le dikerubime di a khumamela,
rona re ne re le bomang o iphapanya ho khumamela. Wena ya re babaletseng borokong ba bosiu, ha nakwana ha re ne re arohane mmele le moya, wa nka taolo ya phefumoloho ya rona. O boetse wa re bula mahlo hoseng, mme jwale re bula ditsebe tsa rona le dipelo tsa rona ho utlwa lentswe la hao, le dumelle ho phetha mosebetsi wa lona. Palo ya lona e tswile dipounameng tsa motho, le manollo ya teng fela jwalo, ke ka hoo le hlokang tlhonolofatso ya hao. Re tlo dula tlasa modumo wa lona jwale, ho le dumella ho etsa mosebetsi ka hara maphelo a rona. Ntate, re a tseba ebile re ikelelletswe hore re phela bophelo ba boetsa dibe moo re sitelwang letsatsi le leng le le leng. Empa jwalo ka lentswe la hao le bolela, wa tshepahala o lokile hore o re tshwarele dibe le makgopo ohle a rona, ha fela le rona re tshepahala ho ipolela tsona pela sefatlhego sa hao. O tshwarele melato ya rona, ke hona tau e ntle ya leloko la Juda. Mme re rute ka mehla o tshwarela ba bang ha ba re sitetswe. Qetellong ya tsohle Modimo ya tumileng ka ho loka, ha re thola mme re mamela seo o se behang ka pele ho rona, re fela bua morena mohlanka wa hao o mametse. Lebitsong la Ntate la Moralla moya o halalelang, jwale le ka mehla e sa enkae. Amen. Modimo o fela o tla re lokolla matsohong a hao. God will deliver us from your hands. Buka ena ya Daniele e bua ka banna ba bararo ba Baheberu, banna ba bileng sebete ema kgahlanong le seo setjhaba sohle se neng se se dumela ntle le ho se hanyetsa. Sena se isa moo ba lahlelwang ka hara sebopi sa mollo se besitsweng ka makgetlo a supa, hobane fela ba ema le ka lebaka la ho tseba fela hore Modimo fela o tla ba lokolla letsohong la ya ba kgetseng ka hara sebopi sa mollo. Mabitso a bona ke Shadrach, Meshake le Abednego. Ketso ena ya bona ile ya tuma haholo ka lebaka la sebaka seo e neng etsetswa ho sona nako eo e neng kapa se neng se etswa ka yona, letshwele leo se neng se etsetswa ka pela lona. Pale ena e itshetlehile hodima dintho tse tharo. Ya pele ke sebaka se neng se mpefetse seo e neng etsahala ho sona. Temana ya pele e hlalosa sebaka sena e le Babilona, moo ka tsebo ya rona ka hara Bebele Babilona e neng e le sebaka se neng se emetse mesebetsi e mebe e neng e etsahala, medingwana ya maiketsetso le ya ditshwantsho, moo ho neng ho hloka toka, kgoleho le bokgoba di neng di etsahala ka hara sebaka sena sa Babilona. Ke hona mona hape
mo tora ya Babele ileng ya ahateng tora e neng ya hetswe ho ema kgahlanong le puso ya lehodimo tlase lefatsheng. Badumedi ba Babilona e sale ho ena le karolo tse tharo. Ya pele ne le e phahamisang le ho rapela motho. Ya bobedi e ne le ena ya ho leka ho mothofatsa Modimo ka pela sefatleho sa motho. Ya boraro e ne le nyenyefatsang le ho nyatsa lentswe la Modimo. Ka hare ho motsemoholo ona o mpefetseng ho ne ho bile ho ena le morena ya mpefetseng ka lebitso la Nebukadnezar. Ena e ne le morena yo lefatshe le ne le monka a ena le matla ho feta marena ohle lefatsheng. Ho ne ho se morena nakong eo ya neng a ena le batho esita le maruo tlasa puso ya hae a mangata ho feta yena. O ne a ena le lebothohadi le leholo la sesole le ne le tshajwa haholo ka nako tseo. O ne a nkuwa e le moprista e moholo wa toka ka hare ho lepatlelo la dipolotiki. O ne a batla bohle ba kgumame ka pele ho alitare le nngwe le modingwana o le mong. Bohle ba be ka tlase ho puso tsa hae ho se be e mong ya busang ntle le yena. Lebaka le neng le etsa bitswe morena ya mobe ke ka lebaka la hobane melao yohle yo a neng a e fetisa e ne le e mebe, e ne le e rorisang le ho phahamisa e bobe temaneng ya bobedi le ya botshelela. Kgaolong ena yeo re badileng di bolela ka moo a ileng a mema baetapele bohle ba dipolotiki ho tswa diprovinseng le dinaheng tsohle ho tla moketeng wa ho tla kgokola setshwantsho sa Gauta se neng se tla emiswa. Mme bohle ka nako eo e neng e hlwailwe ba ne ba lokela ho tla kgumama le ho rapela setshwantsho sena. Hangata ha o batla ho tseba ka bomme kapa bosoto ba moetapele, ha o hlokahale hore o mamele seo a se ntshang ka molomo wa hae ha fana ka speech. Empa sheba melao e fetiswang ka nako ya puso ya moetapele eo. Bohle ba neng ba tsebahala lepatlelong la dipolotiki ba ne ba hlomphile invitation yena, mme ba phuthela Babilona ba le lehwatateng la Dura moo ba neng ba tlile ho kgumamela le ho rapela setshwantsho sena. Ona e ne le mokete o moholohadi ho ke tshepang hore mekgatlo yohle ya ditaba, bomma ditaba le boraditaba ba ne ba phuthetse Babilona ho tla bona mosebetsi ona o moholohadi. Mme batho bana bohle ba iphumana ba lokela ho kgumamela setshwantsho sena ntle le boraro bona. Meshake le Abednego mmoho le yena ba fumana ba sa ikamahanye le sena. Shadrach, Meshach le Abednego ba nka qeto mme ba ba le tsebo ya hore Modimo wa bona o tla fela o ba lokolle ka hare ho sebopi sena. Molawana o sotona wa kopana le banna ba neng ba le sebete se makatsang, mehara le hwatata lena leo ba iphumanang ba le hona. Matshweletshwele ke ana a kgumame ka pela setshwantsho sa maiketsetso. Empa hara bona ho na le batho bana ba bararo ba emeng ka sebete hore lefatshe lohle le babale. Temaneng ya bo robedi ho isa leshome le metso e mmedi e bolela ka moo ditaba tsena di ileng tsa matha tsa ba tsa fihla ditsebeng tsa morena hore hara letshwele le na le ka pele ho setshwantsho sena le ho hlomphileng
le hlomphileng taelo ya hao morena ho teng Bajuda ba bararo ba iphapantseng taelo ena mme sebakeng sa hore ba khumame instead of bowing ba eme ka maoto ba kgethile ho ema lefatshe lohle le ba bone ba rapela modimo wa bona o phelang sena e ne se sebete se makatsang ho ema ka nako eo lefatshe lohle lona le tshabang ho emela nnete ho sebe le ha o fumana ho se ho ba sebete ho ba karolo ya bongata bo emelang ho hloka nnete empa ke sebete ho ba karolwana ya sehlotswana se senyane se metseng nnete doesn't take any courage to be part of moral majority. It takes courage to be part of moral minority. Hlomong banna bana ekaba ba ile ba iphumana ba nyenyefetse mme ba kenwa ke tshabo ho ne o ka etsahala hore ba re ha ke nahane ho hlokahala hore seo tumelo yena ya ka bodumeding le sona e ka titsa le ho sitisa seo tumelo ya ka dipolotiking e leng sona hape ba ne ba kare bohle ba khumamela setshwantsho sena le rona e ka gona re se khumamele ha o le Babilona jolo ka ba tšho ba re ha o le Roma etsa seo ba Babilona ba se etsang maikutlo a mang a ka hare ho bona ba ne ba kare ha o hlokahale hore ho loka hwa ka ke lokela ke o pepese pela lefatshe le o bone mohlomong they could have made a choice ya go khumamela setshwantsho sena ka ntle empa ka hare ba ske ba khumama ebile hape ba ne ba ka khumama hobane fela ke molao mme o hlompha morena le molao wa naha e ka gona ba khumama o sa natse hore molao le molawana o mpefetse hakae kapa ba iphumane ba qobelle ho etsa ka tsela eo morena o ba laelang ka yona o emela sebupi sa mollo e seng Shadrach, Meshach le Abednego, but not this man. Ba kgetha ho tjha ho ena le ho fetohela seo ba dumelang ho sona. Ba kgetha ho ema mme ba ballwe le lefatshe le ba bale ho ena le ho hlompha modimo wa bona kapa ho hlompholla modimo wa bona. Ba kgetha ho roba molao wa lefatshe ho ena le ho roba molao wa modimo. Ba nka kgetho ya hore nama ya bona e tjhiswe empa e seng tumelo ya bona. Ho na le mefuta wa diphoofolo o ke ileng ka bona ka hare ho naha tsa Europa tse nang le boya bo botle bo bosweu bo sebediswang ho etsetsa marena le marenana diaparo mo le baahlodi ha ba tsomang diphoofolo tsena ba dulang kapa tse dulang ka hara le mena ba batla ho di tshwasa ba ne ba tshela ditshila tsohle ka hara le mena ha diphoofolo di tswile ho ya sela mme ha di lelekiswa ke dintja tsa batsumi mme di leka ho ya kena ka hara le mena lena ha di bona ditshila ka hare ho le mena lena di ne di kgetha ho lwana e mahlo mafubedu le dintja tsa bahlasedi ba tsona kapa batsumi ba tsona ho feta ho itiela ka hara le mena lena le ditshila ho tsona ho silafatsa boya bona ba tsona bo botle ka madi a sera ba itwanelang ho sona ho ne ho lokile ho feta ho itshilafatsa ka ditshila tse ka lemeneng. Sena e bile sebete seo banna bana ba bararo ba bileng sona. Abraham Kuyper o ngola mantswe ana a reng ho seo o dumelang ho sona kapa ha seo o dumelang ho sona se qala se fiketswa le ho hlolwa ke tseo sa dumeleng ho tsona. O tsebe jwale o tjametswe ke ntwa ya bophelo, mekgotso e fetoha
ho ba sebe. Mme molemong wa kgotso o lokela ho pepesa seo dumelang ho sona, ho metswalle esita le ho dira tseo kopanang le tsona ka matla a malakabe a tumelo a leng sona ho wena. Sena ke seo Shadrach, Meshach le Abednego ba se etsang ho ema mme ba bala le lefatshe. They stood up and be counted. Ha ra ba sireletsang seo ba dumelang ho sona ntle le ho tshaba matla a malakabe le sebupi sa mollo. Ke ka ho temaneng ya 17 ba qetelang ka mantswe ana a reng, mme re a tseba hore Modimo wa rona o tla fela hore lokolle letsohong la sera. We know very well our God will deliver us from the hand of the enemy. Sebete sa bona e ne le se lebisitseng boitelong bo ba neng ba ena le bona. Ke ka ho temaneng ya 13 ho emisa ya 15 ba re bolella ka kgalefo ya hore Nebukadnezar ha o tloketswena ya banna bana kgalefo ya hae ya feta le la kabela mollo ha ya ba shebile phatla ya hae minehile le ho feta le la kabelena la mollo. Hodima le jwalo o kgetha ba fa banna bana a choice ya hore ba tlohelle sena seo ba se etsang kapa ba tjeka hara le la kabela mollo. Empa sebete le boitelo tseo re di bonang moi wa tshebeletso ena ho bona ke tsena tseo re di fumanang karabong ya bona temaneng ya 16 moo re badileng teng. Ha re a tshwanela ho arabela letho tabeng eo. E ka ba re ho yena Nebukadnezar, you don't deserve our answer. Hodima sena seo se botsang, we won't honor you by giving you an answer. We won't respect you by responding to what you are asking us. Ena ke karabo ya motho ya tletseng boitshepo, ke karabo ya motho ya sa rekeng sefahleho sa motho e mong ntle le sa Modimo fela. Ke ketso ena ya bolella motho hore ena ya buang le yena ha lekane le morena yo a lokelang ho hlompha, yo a lokelang ho kobotetsa hlooho, ha ya mo shebile, yo a lokelang ho mo khumamela. Re ke ra tloha mo re emeng teng ntle le ho tloswa ke Modimo fela. We are unshakable ha re ya re o shebile ntle le ho khumamela Modimo fela. We cannot bend, we cannot bow except when we bow and bend for the Lord. Mona ke mo ke ratang wena jalo ka modumedi le moi wa tshebeletso ena o ithute hong ka re sefefo ke sefate se emeng lo ba silelele the tallest tree fella se o tla fumana se eme se le seng mme ke sefate sena se hoela mahadima. This tallest tree attracted anything e tlankara bophelo ba yona ho e hlasela. Mme lehadima hangata le otla sefate se emeng se kgethileng ho ema se le seng. Hara ditshokelo, hara ditsheollo, hara ditshebo, hara dithohako ya emeng ka hara matshwele ke ena fela ya sa tshabeng lefatshe empa tshaba Modimo. Ke ena fela ya tla otlwa ke lebatama ka hara sebupi sena sa mollo. Boitelo bona e ne le boisang boitshepo. Ha o ya verse 17 ba re bona Modimo wa rona o re o sebeletsang o na le matla a o re lokolla seboping sena sa mollo bohale, mme o fela o tla re lokolla letsohong la hao morena. In that is this case, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fury furnace, and he will deliver us from your hand, O King. Bakhetha hore ba se kene ka hara sebupi sa mollo ba ntse ba komakoma, ba ntse ba tletleba ka mollo ba keneng ka hare ona. Mohlomong moi wa tshebeletso ka hare ho bona ho na le seroki se reng o sa tla mpaballa le bophelong bona, mme ke tla hlola ka mehla ka tlung ya morena. Ba kgetha ka hara sebupi sena sa mollo ho bina mantswe a sefela se itseng, o Modimo wa ka mehla wena thebe le thuso, wena tshepo ya rona o
maatla rona ba ba fetola leleme ba ya senyesemaneng ba re what a mighty God we serve. Ba tabana le mollo ona ka tumelo e seng ka matswalo mme lebaka e le hobane tshepo ya bona e ne e seo lefatshe empa e ne e le ho Modimo. Ba ne ba tseba hore Modimo o ba o sebeletsang ke Modimo o phethahatsang ditshepiso tsa rona. Mme le rona mmoho le bana ba rona ke nakong tse tshwanang le tsena, nakong tsena tsa diphephetso tseo re phelang tlasa tsona, moo Modimo o re leng baona o tshepahalang e sita le maemong ana ha o mollo ebile ha o le lakabe tseo re kopanang le tsona, tseo re tadimanang le tsona tse ka re tjhesang. Hobane ha Modimo o le lehlakoreng la rona, re tsamaya re tloara mollo le ha lefatshe le batla ho re tjhesa, ho sena le leqeba le le leng la le lakabe la mollo. Ebang Apostola Paulus ho ba Efesi chapter 3 o sa re ha mo hlalosa hantle ho yena ya ka tsebang ka matla a hae a sebetsang ho rona ho etsa ho fetisang haholo tsohle tseo re ka di qalang le tseo re ka di hopolang. Ha re bapisa boramahlale kapa re ho bapisa le boramahlale ke Modimo o ka fetolang letho ho ba se seng. Ha re buisa maikutlong a rona ke Modimo o tlosang ho sarelwa ho rona, o fetole lethabo dillo o di fetole pasoselo, kutlo bohloko o e fetole thoriso. Mmele ya rona moi wa tshebeletso ke Modimo o tlosang ho kula le mafu le ho tshwenyeha mme o di tlisa pholo bophelong ba semoya. Ke Modimo o fetolang moetsadibe ho ba modumedi, mme ka ho sa feleng o fetola ho dikela ha letsatsi ho ba tjhabo ya letsatsi. Modimo wa rona ke Modimo o nang le bokgoni, qeto ya ho itshepa e sa tjhesong e kekeng ya sisingwa. Temana ya 18 ho ya ka nna ke e nngwe ya mekokotlo kapa dipolelo tse bohlokwahadi tseo kileng ka bolellwa ka tsona mabapi le tumelo ka hara Bebele yohle. Le ha ho se jwalo, o tsebe morena mabapi le tumelo ka hara Bebele yohle, seo re se fumanang ke hore morena, hobane re ke ra sebeletsa medimo ya hao, re ke ra kgumamela setshwantsho sa kgauta seo se emisitseng. Ena ke tumelo moi wa tshebeletso e felletseng eo baneng ba ena le yona ho Modimo ona wa rona o ka hara sebopi sa mollo. O re ntshang teng empa ba ne ba sa tsebe hore o tla ba ntsha ho bona. Sena e ne se taba seo e neng e le taba eo neng ba dumela ho yona ke hore o ba pholosa seboping sena kapa o sa ba pholose eo ba tla o kgumamela ke Modimo fela e se motho. Ho na le mangolo kapa mongolo mosesane o ka mahlo lefatshe re ne re sa tlo bona, o neng o sa bonahale, o neng o ngotswe ka hara kontraka ena ya Meshake, Shadraka le Abednego. Ha Modimo ba pholosa, ha Modimo ba tlosa ka hara sebopi sena sa mollo, ba re ba tla phelela Modimo. Ha Modimo ba pholosa mme o ba fetisa hara mollo ona, ba tla phela pela Modimo. Empa ka tsela efe kapa efe, come what may, ka hara bophelo bona, taba ke hore bona ba ipapisa le seo Jobo kgalong ya 13 temaneng ya 15 a re bonang o ka mpolaya ha o sa le ka moo nka tshepang ka teng, ke mpa ke rata ho hlahisa mekgwa ya ka pela ona. Ba ne ba qetile le maikutlo a bona ho shwela tumelo ya bona, ho ena le ho phelela ho fetolela tumelo ya bona. Seo ke batlang re ithute sona ka tshebeletso ya kajeno ke hore re ka mpa ra shwa, re ka mpa ra futlaneha ho ena le ho hlokisa lentswe la Modimo sebaka ka hara maphelo a rona. Hobane mesebetsi ya rona e batla tjhelete, e se le yona e nkileng sebaka
ka hara ditshebeletso ho fetisa ho bolella batho ka Modimo le evangeli tse phedisang. Motswalle ya halalelang, ha ba kena ka hara sebopi sa mollo, ba kena ka sebete, ba kena e le baitedi, ba kena ba itshepile, ba na le tjheseho e neng e sa tlo sisingwa ke motho. Mme tsena tsa ba kopanya jwalo ka motswalle kapa le motswalle wa bone ya halalelang ka hara sebopi sa mollo. Le ha mollo o ne o besitswe ka makgetlo a ka balwang a supa, ba ske ba utlwa letho le ba tjhesang, hobane ha ba bang, ha ba ema ba le bang, empa ho teng monna wa bone eo le motswalle wa bona. Ho totoha mollo mme wa tshebeletso ka hara bophelo, ha bula mahlo a motho ya neng a sa tsebe Modimo, ha banna bana ba Modimo se ba itsamaela ka bolokolohi ka hara sebopi sa mollo. Nebukadnezare a tutuboloha mahlo ka sebopi sena sa mollo o besitsweng ka makgetlo a supa. Ya neng a sa bone morena, a mmona ka mahlo, a tsamaya e le monna wa bone ka hara mollo. A ba bua mantswe a re, bonang, ke bona ka re ho tsamaya ka hara mollo ka bolokolohi. Ha o bona a le tshenyeho ho bona, mme e mong wa bona o bonahala jwalo ka eka ke morao Modimo. Lebaka ke hobane eno wa bona kapa wa bone ya bonahalang jwalo ka morao Modimo, ke hobane e ne e fela e le morao Modimo. Jesu ka sebele ke mona moo re bonang dikateng tsa testamente e ntjha di tshenola ka hara testamente ya kgale. Morena Jesu ka sebele o tsamaya ka hara sebopi sa mollo, o sheba mollo o apereng bophelo ba motho ka ho nyatsa. Ha ya o shebile mme o re ho ona, le ha o ka o besa ka makgetlo a supa, o keke wa mo tjhesa. Mme o shebela ka ho banna ba Bajuda ba bararo, a ntore ho bona banna le seke la dumella lefatshe lena le le kentseng ka hara mollona, seke la dumella sera se le kentseng ka hara mollona. Ho bona ho rotha ha moekgo ya lona le mofufutso wa phatla ya lona. Sebopi sena sa mollo ha se a ka sa tjhesa mmele ya banna bana, empa o ile wa tjhesa dikamano tsa bona le e mobe. Seo mollo o neng o kgona ho se tjhesa ke seo lefatshe le neng le baneile sona. Ke ka ho verse 25 ho fihlela ho 26 di re bolellang hore banna bana ba ile ba tswa ka hara mollona, mme ba ile bonna wa bone o ne a ntse a le ka hara sebopi sena. Ke hoseng hona ho nna le lona re tloswa ka hara tshebeletso ena eo re e fumanang, e re fumana re le ka hara dibopi tsa mollo. E ka ba ka hara malapa, e ka hara ka hara mosebetsi, e ka hara dikamano tsa rona le bao re ba ratang. Ka jeno lena ke rata hore ha o tswa ka hara tshebeletso ena re tloha mona mme re tla re fumane sebopi sa mello eo re e sileng ka hara lefatshe lena leo re emetseng. Seo re lokelang ho se tseba ke hore le ha re ka qhibidiswa jwalo ka kgauta ha e kake ya fumana e hola sebopi sena sa mollo, ha fela kgauta e ntse e le ka hare ho sebopi sa mollo. Le nna le wena le ha re ka iphumana ha lefatshe lena le re lahlela ka hara sebopi sa mollo ka lebaka la hobane ha re kgauta fela, empa re kgauta ya Modimo. Re tla fumana Modimo monna wa bone, the fourth man ka hare ho mollona a ntse a re emetse ho tla Jesu lefatsheng lena
leo re phelang ho lona e ne se o baleha mathata le hodimo e ne se o baleha sebupi sa mollo empa o tlile ho ba karolo ya ba lahlelwang ka hara sebupi sena sa mollo ha Modimo o kenya batho ba ona ka hara sebupi sa mollo jwalo ka Mmesa Mohlwane ya sa panyeng ha panye o dula o re shebile ke ka hore sa lokelang ho tshaba mollo le sebupi seo lefatshe se le lebisang ho rona ho se taba ho robesitswe ka makgetlo a makae e mong motho a be a re banna bana ba ne ba ka tswa ka hara taba ena ba se ke ba sunya nko ya bona tabeng eo seng ya bona e kabe ba sa hlahelwa ka hara sebupi sena sa mollo ke kotsi ena empa haeba ba ne ba fetilwe moo wa tshebeletso ke monyetla ona wa ho lahlehelwa ka hara sebupi sa mollo e kabe ba ile ba fetwa ke monyetla wa ho tseba boteng ba Jesu ka hara sebupi sa mollo e kabe ba saka ba pata mahlong a badira le ba bolotsana e kabe diatla tsa Jesu di sa kgona ho ba pupetsa le ho ba pata nakong eo difefo di ba fihlelang moo wa tshebeletso ho molemo ho ba ka hara sebupi sa mollo o moholo le Modimo ho ena le ho ba ka ntle le boteng ba Modimo ka hara bophelo ba hao sena sohle se ile qetellong se tlatse lethabo sena kaofela ha sona seo banna bana ba ifumanang ba le ka hare ho sona se qetella in the victorious manner empa tlotliso le thoriso tsa le bao Modimo mme thoriso ena ya tswa le ho morena ya neng a batla ho ba bona ba le ka hara sebupi sa mollo ha o ya tlase temaneng ya 20 a metso re fatseo morena ya boneng morena ka mahlo a ileng a fetisa molao o papaneng le o fetisitseng pele molao o beilwe ke nna ke hona ho batho bohle leo setjhaba sohle leo ba dipuo tsohle hore motho ya ka nyefolang Modimo wa Shadrach, Meshach le Abednego a pongwe dikoto mme ntlo ya hae e etswe qubu ya metedi hobane ha o Modimo o mong o ka lokollang ka mokgwa o jwalo what the turning point ya neng a sa tsebe Modimo pele jalo wa o tseba seo re boelang re se ruta mona ke hore dira tseo o iketsetsang kapa tseo o iketsetsang tsona ka ho emela seo dumelang ho sona ke tsona tse tla o hlompha ho feta metswalle yeo ratang hore o e kgahlise ka ho etsa ka moo bona ba batlang ka teng o se ke wa tshaba ho ema le ha o iphumana o le ka bonyaneng ha fela o emetse nnete hobane bao o ka bonang ba le banyenyane ka jeno ho sa ne ba tla phamiswa mme ba tla ba ka bongateng ka mehla ba le ya ba bongateng ba ba ikaketse hobane boikaketsing bo ba bona ba nyefatswa hona le dikereke moo wa tshebeletso tse ngata tseo ke di tsebileng tse rekisitseng ka lentswe la Modimo ka lebaka la ho rata tjhelete mme sena ba iphumana ba khumamela batho ba lefatshe ho feta ho khumamela lentswe la Modimo ke maemong a jwalo rona re lokela ho ema stand up and be counted it's census time tsa lehodimo le maemong ana a o iphumanang o rakua o seollwa rona re lokela ho ema mme re ballwe ka hare ho batho ba ballwang le mohlapi wa Modimo o mpalle morena Jesu le ba o kgahlisang ka hara sebupi sa mollo ka tsebo e felletseng hore ha re ba empa
the fourth man, monna wa bone ke Jesu ya phelang, ke karolo ya molona. Jesu Kriste maobane, Jesu Kriste ka jeno, Jesu Kriste ka osane, ha itule le morena. Hobane modimo tla fela o re lokolle letsoho la morena Nebukadnezar. Amen. Amoela tlhonolofatso ya morena, mohau wa morena Jesu Kriste, lerato la modimo le kopano ya moya o halalelang a di ke di be le lona bohle. Amen.